Pamirsa pidabdab nyangre pengrau wisatawan mancanegara Wisman, sinarengan antuk bebas karantina pelaku perjalanan luar negeri PPLN, Sayan Raja Kemargiang Pemkab Badung. Kadispar Kabupaten Badung Inyoman Rudiarte Mausang, paiketan dane kantun mencikang protokol kesehatan ring akomodasi pariwisata. Manut Dani, roh mangkin paiketan Dani kantun ngulengang antuk nyangre pengrau wisatawan. Napi malih kantun wenten akomodasi sanenenten meduwe sertifikat CHSE utawi Clean Lines, Healthy, Safety, Environment Sustainability. Selain saking data, keuningin wau makata setiman persen sanesampun meduwe sertifikat saking kuwentenan 3x500 akomodasi pariwisata. Raris akomodasi sanesampun sayaga kejangkepin prokes miwah sertifikat CHSE wenten siu telungata. Lianan ring punika, wenten makatah prasarat sane patut kemargiang. Mekadi hotel patut nguningayang wisatawan sane rauh sahenyiagang genah isolasi, pet prade kepangin wisatawan sane terkonfirmasi positif COVID-19. Pudi ketalar majeng rumah sakit, patut nyiagang bed kalih 10% saking kuwentenan bed ipun. Anutin seselah ring lapangan, Nyoman Rudiarte Mausang, pengrau wisatawan ke Bali saya nincap, keuningin wenten 3 tali ulungatus seketiga diri Wisman sane rauh ke Badung. Parwate Bali Pos, Nguningayang.